Gasa, itibiyag. Ay, naladaw kayo kanungamin ang nagasawa kini Manang Arceli. Iso amarigatan kayo ang maaddaan iti anak. Day tamat ti ko na ti Dr. May. Idadmi ka no ti makagapo. No apay amarigatan kami amadaan iti anak. Sapay kayat ni Manang Arceli ti babae kan lalaki nga anak. Oy, anya ti serbi ti dakkel abalay. Ken dakkel asweldo mi. No awan met anak mi nga agasawa. Ay kat agampon kayon Saan met nga rod akayat ni manang mo? Kayat naabukod mi nga anak. Kat padasin nyo lata amano. Saan ka amapukawan itinamnama? Aywan gayam, kumusta mo ti panagadal ni Mitch? Nasaya at mat manong. Agfortiran iti kurso na nursing. Bareng makagradwar to inton umay atawan. O sige, ikakiti kwarta na. Imbaglaan nga allowance na. O adtoy, ited mo kan ko na. Ay, nagswerten ni Mitch. Ado ti tumulong kan kwa na iti panagadal na. Ay kat pagtitinulungan tayo apagadalin. Taburidek tayo kat nga rod. Tapno magunod ng tumot ti profesyon na. Iti kasta, agpapada tayo to profesional. Oh, imay kan dinanon diti apartment mo. Tapnated ko tayo allowance mo. Ay, agyaman manong. Agadal ka analaing Ang mga no day tamat laang makiar-aram di aramidam. Saan mo't amanong? Ragpatam di arabaap mo iti biyag. Agbalinak to nurse akaskan ka. Makaamo ka. Basta agadal ka analaing. Ibagam to gayam kininanang Sa anak pa'y laang makaawid ita alawas. Taado ti isambot ko projects ko. Sige. Ay, manong, addaman gayam damaga. Anya day pa? Sino di nakita ka akadwam idi na minsan? Magmag na kayo mat ijay park. Girlfriend mo ka di day jay? Anya girlfriend na sasawam. Pinagayam ko lang day jay. Ay, kunak no girlfriend mo. Awan ka di pa'y planom ang mga asawa? Ay! Charot ka mat. And enjoy at ti trabaho. Anyang asawa ti sasawam? Sige, mapana kontan Adda pa'y duty ije ospital. Apay ngagmay saka dito balay, nanang. Ay, saan pa'y anagawid ni Mitch, anak ko? Nagulimak dito'y balay. Makatulang nga ro ti kinaulimak na anak ko. Saan nakas dita ka aruba? Nagaduti ubing agtataray. Kasanumat ngamin, anak da nga anak da kita. Agsasaruno ti anak da. Saan nga uso ti family planning. Kinapudno na. Umapapalak ka dakwada. Tapay manan, adda amin kan nanang. Ado ti kwartam nga it-ited mi ngagkakapsat. Magatang mo ti kayat mo. Nagpintas da ito impaaramid mi abalay mo. Anya pa'y lati birukam. Apo ko. Kayat ko ti maaddaan iti apo ko. Nagado kayo nga anak ko. Awan pa'y kada kayo ti makaitad iti apo ko kanyak. Aywan gayam. Nagsarita kami kin ni Manong Marcelo. Dinanon ko iti office na. Ta saan pa'y laang kano ang makaawid taado ti trabaho na. Manon atawan nga agasawa dakin ni Arceli. Nga maging gaita, awan pa'y anak da. Anyaya aramidan na. No kasano ti gagar mo amaaddaan iti apo ko nanang kastadamet. Tungtung palendala ang tibilin ti doktor kadakwada. Kat dayta ti pagladladingitan ni Manong Marcelo. Kahit si kangay nga main, kaano ka makiasawa? Ala ni nanang, apay ay adagdagan na. Makiasawa ak tulat na ano kayat ko. Saan ka dagdagdagan, anak ko? Ngam panawunan tapno makiasawa ka. Bumakit kan. Wen, addan tulat na ka di. Bumakit ka, anak ko. Agalak kan tupay nga ta, no makiasawa ka. Ay unay kayo lakit din ayan nanang. Asawa, ay adula amin. Wan gayam. Itad mo kano da ito'y kwarta kin ni Mitch. Nayon, ti allowance na.
Ni manong mo Marcelo kaday tinagkapon day tao eh. Wen, siyak tumut timangtad inton agsweldo kami. Siya pa'y kumangaro ta makalpas iti panagadal na. Tanay, adu kayo amang tultulong kan kwa na. I love you, Mitch. I love you too, Gerald. Agtaraytan, no di mo kaya't live-in ta. Anyang agtaray asasawam. Saan da ko nasuportaran dagiti kakabsat ko no agtaraytan? Mapantay jay lugar mi. Ijay Pangasinan. Saan datan amabirukan sa jay? Sige, bayam. Panunutak day tang ibagbagam. Ay na, mother dear. Panagkunak, nas ka na sukatam da ito kortina da ito balay mo. Apay aya, kabarbaro day ta kurtina. Impadait ko pa'y. Ay, nagalasti kolor na. Violet. Pangbakat. Anya ngay kumatimayat a kolor na. Ay, katap no umubing direct nam. Sukatam iti pink mader. Pink, ay anya mutin. Si kapay mo't alalaki tinangiba kay iti pink. Ay, kat no di mo kaya ti pink, mabalin mo ti sabong-sabongan. Sana kastoy apply lang, nag-boring. Ay, damagak pa'y kinimits ano kayat naasukatan. Haha, may samat na ya, babae. Kung naman dualawas na, saan pa yan nagaw-awid? Wan nga road. Itad kay tumangamin nga itad iti kwarta na. Iso adinan malagip ti agawid. Ay, padpadasan na nga garami diti kalokwan. Sayang no saan naalipasan di korso na. Nay, adamanan dagiti ubing di ta karuba. Agtataray damanan di ta arubayan. Ay na, gulwan da ka manananang tagpupukaw da. Bayam ka dilata. Maragsa ka nak numakit-kitak dagitang ubing. Numaminsan, umay da dito'y balay. Ikak iday ti kenday kan lulipap da. Ay na, mother dear, di mo idaruwaman, wan? Amangan ki dino umay da kan tulukwan dito'y balay. Kaano ka kadi ang mga asawa anak ka? Kaya't kunti maadaan iti apo ko. Ay, sos ni mother dear mat, tila ibagbagan na. Ay, sa anak pa'y ang mga asawa. Ni manong mo ang Marcelo. Tandansan nga aganak iti asawa na. Tadan idadda. Kat nimot manang mo ay Judith a profesor. Di namot kayat ti makiasawa. Uray ka di ka. Di mo mat kayat ti mga asawa. Ay, basta and enjoy ang ti karir ko, mother. Awan planok ang mga asawa. Ay, Na, kita dagiti ubing di ta karuba. Nagmaya ti panagtataray kan panaglalagtuda. Nakaay-ayo dakit kitaan. Ay na, patayan daklakit di dagiti kakabsat ko. Numaamuan daan nakitarayakan ka. saan ka madanagan? Saan data masarakan? Agsublitan san, parang amday to'y pas. Dandanitan makadanon ni Jay Lugarmi. Ituloy tanda ito'y. Awag nga awag ni manang ko. I-off mo man da ita. Sikat yung makamo kanya ka, Gerald. Wen, saan ka madanagan? Saan ka abaybayan? Ay na, madanagan na kanak ko. Manun arabi iadyak na katurturog. Awan kano ijay apartment na. Makalawas kanun asaan anagaw-awid. Anya, ayun na yun ti anak ko. Adda kano nakakita kan kwa na, nga adda kadwa na lalaki. Naglugan da itibas nga agpapanggasinan. Ay, anyan ti nararamid jay anak ko. Iso apod no tagparparik na kanyak. Nakitarayan ni Wits. Biro kanya ti kabsat yaw anak ko. Pangbirukan mi ngay kankwana nanang, naglawa ti Pangasinan. Ay, di lang mabain. Kunamlan nakaum-man o agsasao. Nga uray na laaputan diyang iwat na no agkatawa. Makitaray mo't lagayam. Anya ti mapasama kankwana iti day tangay naramid na.
Ay nananang, saan nyo asangitan? Anya laangan nga, iti maibaga dagiti kakabagyan tayo. Numaamuan dati inaramid na. Garang ganjang day di babae. Naminanok nga yung message ni Mitch. Saan nga grab-reply? Oh, anya da ito'y apakaibabainan nga inaramid ni Mitch. Awan babain na. Kunana nga agbalin a nurse akas kanyak. Nga manya nga ita nakitarayan. Oh, kunakon kat. Idi pa'y laang ngamin kat madlaw kun iti gunay na. Nga dararamidan asabali. Ilimlimad na laang kata tayo. Oh, apay, ti kunana, nalakati ag pamilya ita panawan. Nagrigat ti biyag. Oh, tinasayat. Saan nyo nga isistoryaan kadagiti karoba? Ken kadagiti kabagyan tayo, anak itaray ni Mitch. Imbabain nan tipuli tayo. Nanumuka nila ang manalon, Mitch. Kas makita mo. Naglawagayam ti dagayo dito Pangasinan. Siya kung timang talo ni ti daytoy adaga. Nabayagan asaan amakutkutikat. Saan mat ngamin amasango dagiti kakapsat ko. Iso asya kon atimang trabaho. Adamat ngamin ng trabaho da. Kasta ka di? Uwen, kat numalpas ti pa nagtatalon, mabalin mat nga agpasada akiti tricycle. Tadamat tricycle mi. Iso asaan ka amadanagan? Saan ta amabisinan dito eh? Mamati ak iti daytaan na ibagam, Gerald. Ngamin, nagagat ka. Pudno day ta, Mitch. Saan ka abaybayan, Mitch? Kanda giti agbalinto nga anak ta. Nanang, papapanan nyo aya. Itay kayo pa'y abirbirukan. Ay, napanak lang, dita ka aruba, anak ka. Anya manen ti inaramid mo dita. Ada nga minubing dita ka aruba. Nga imay nang kibin kanyak, idinakita nak amang buybuya kadakwada. Birthday na gayam. Iso napanak ko na. Napan ka na ki birthday? Wan, nagaduti cake. Nasing petak ngamin kadagita nga ubing. Iso makita dak. Pukpuk kawandak. Lula, tiawag da kanyak. Ay, sige nanang, mapanak nga rodan ang trabaho. Marabian ka kadimanaan. When taad da night class ko, agmay-may siya agmanan dito'y balay. No kumatad da ni Mitch. Lagi pamanan da ang babae. Kuntakan nyo mata, di kabsat yaw, anak ko. Ay nananang, nambarak kumangay. Iso ti pimanaw. Makaamumat nga rod nga agawid. Ammo namat ti pagawidan na. Nagrigat ti kastoy nga agkumyot iti inaldaw. Ay, ano tawan mo ni Mitch akaduan ni nanang iya balay. Iso asikati ka balay na itan. Dag matamang itulot kan no daduma. No nga tatasi ka timang kadwakin ni nanang. Ni manang mat, sana ka mabalin. Taapay asaan? Ay, nakadwag ti BF ko. Ay, kunakon ka. Iso asana mabalin, di ibagpaga ni nanang. Mga asawa, amumet ang tipod no akinataog. Kat kastuya ko ang ngagnanayon manang. I am again. Anya day talutlutom amirienda dagiti ubing. Daytoy hot cake. Taiso mo ti paborito da. Aywan kayam. Parchim man kit di dyan naglukmag amanok ng nyawid ko itay. Ado nga min ti manok iti taltalon. Iso anang nyawid ak. Maumadag iti ubing. Takanayon amanok ti sidaan. Ayun gayam. Ipasyar taman matdag iti ubing. Tamaumadan dito'y balay. Mitch, anya nga tano agawid ta ijay lugar yo? Anya? Ay sus, tila ibagbagam. Kagura dakdag iti kakabsat ko. Ipasyar tamat laang dagiti talong anak ta. Saan ka di ang maragsakan ni nanang ang makakita ka dagiti apo ko na? Nagkukyut daw. Sige,
awagak pa'y ni Nanang. Sakbay nga agawid tayo. Nanang, mabisin ka ka din. Nakaluto ka ka din. Dandanin. Ibagam lang numabisin kan. Nay, jay samot silpon ko jay agrire nga nakaw. Nang ikabilam aya. Ay, jak mo no sa dino tinangidiswak. Aday jarabaw tilamisaan. Mabiit lang ang tayawat ko kan ka. O, sige. Sungbatam day ta umawawag, Nanang. Sige, anak ko. Hello! Hello! Sino day tao? Nanang? Mitch! Mitch, anak ko! Si kakadi day ta! Wala nang. Siyak da ito'y. Kumusta kan? Ay, nanak ko! Apay nga ita kalaang anak pa rin na. Mailiwakon kan ka. Ayan mo nga ita. Pakawanandak ko mananang. Kaya't da ka kumapasyaran. Ay, katumay kayo, Apay, sino aya dagita nagtatagari amang mangagaw? Apo kum dagito'y nanang. Taludan. Umay miida ipasyar. Ay, umay kayo, anak ko. Welcome kayo dito'y balay. Ibagam laang nukano kayo nga umay. Daya bak dagiti kakabsat mo. Rambakan tayo, di panagawid yaw. Agawid da, Mitch. Kadwa na dagiti anak dakin ni Gerald. Oh, manot ang nakdan. Talo ka nun. Kat iso ti isagsaganaan ni Nanang. Kayat na, amin tayo nga agkakabsat. Adda into nagawid da. Oh, una, gumata nga kiti ayam da kiti ubing. Mano ay ati tawandan. Kunak man no kagurguram ni Mitch, gapo iti inaramid na manong. Apay ko maaguraek. Ket da tayo nga agkakabsat, isulaang tinaaddaan iti anak. Oray nakitaray. Huray nakitaray, kabsat tayo lattaday jay. Ay na, itay pa lang nga makayayam ni Nanang kadagiti apo ko na. Kasla sana mapamdanog. Ay namanong, aktibo dagiti anak ko. Mas kayat dati agay ayam, ngam ti agbuya iti TV. Ay, talo adagos ti anak yu kini Gerald. Kaya't mingamin kin ni Gerald ti ado nga anak. Tanagagatmat ni Gerald nga agtrabaho. Ay, sabagay. No dakkel ti pamilya. Mas naragragsak. Wala, kan may sa, awan mat anak yu akakabsat ko. Sige. Aganak ka. Tapno ado ti apo ko ni Nanang. O kita aman, o. Huh? Ita lang anak kita, anak karagragsak ni Mother Dean. Nakaturog ang dagiti apukom, Nanang. Siyak tinang paturog kadakwada. Day, apay-api naturog mo ida. Kat nagsapapay mo tanakaw. Nanang, rabiin, alas 9. Kasarsaritak ni Mitch. Ano mabalain? Dito'y dalaangan nga agyan. Tadakadwak nga ubing. Naragsa ka makakitkita ka dagiti apo ko kanakaw. Ay, umubing tiriknak. Gapo ka dagiti apo ko. Kaslama po kaw dagiti saksakit kaw. Numakit-kitak ida. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, iti biyag. Insurat para iti script ni John M. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Gasa, iti biyag. Kasarsarita ka, Arnel. Apay nga minadidak kayat nga igatangan iti gamit ko iti eskolaan. Amumet akasangsangpet ko dito'y abroad, anak ko. Una agpay met abayadan dagiti utang ko dita Pilipinas, Amin digiti classmate ko at dalaptap da. Siya klaangan ti awan. Amok akasapulam ti laptop. Anya nga iti usara kiti eskolaan. Anya ti pag-research ko no didak mo ti gatangan. Sige, bayam. Ibagakin ni dadim amang kita iti uray second hand laang.
Saan nyo napabayagan? Taka sa pulak unay ti computer. Wen, sige. Ala, ayabam ni dadim tagsarita kami. Awan ni daddy. Napan nagpasada. Inton sumangpat, ibagam nga awagak. Sige, mami. Ni Lolam ngay, kumusta? Bakit mo na? Tulungam lata anak ko. Tultulungak mo't kit. Labaam dagiti badoyokin ni dadim. Di mon ipalabakin ni Lolam takaasimat. Kwa mami. Nalpasan ti oras ko dito computer shop. Sige nga rodan anak ko. Nood ako mga min computer ko. Sana kun nga umay pa dito computer shop. Tapno makasarita ka. Wen, ipamuspusak day ta a computer nga ibagbagam. Lola, siya kung taginaw. Ay, wan man nga rod apo. Tanay, nabanugak anak kitang dan. Nasaya at matatumulong ka dito'y balay, Arnel. Wala dati. Tayo so tibilin ni mami kanyak. Ayawan gayam. Anya ti ko na ni mamim itay nagsarita kayo. Awagan na kakano. Pagtungtungan nyo jay pagpagatang ko a laptop. Ne, ipilit mong tumot nga minday ta a laptop. Nagadukat ti babayadan ni mamim. Ay, bay amon no day tati ka sa pulan na ijay iskwelaan. Naskan agatangan nyo. Kasta ti agpadala nakaw. Mapanak man lagi nawan. Hello lakay, kunak no nakaturog kan. Saan pa'y? Tainor oray ko ti panangawag mo kanyak. Wen nga rod, agpagpagatang ni Arnel iti laptop na. Mangkita ka man dita oray second hand laang. Ibagbagak nga rod, ano mabalin? Saan pa pa'y lako mga ikatangan? Tado pa'y ti babayadan. Ay nalakay, naskan nga igatangan ta. Taday ta nga rod ti masapol na. Anya nga rod. Apay, adan aya kwartam dita. Basta mangkita ka, numano tamang ipauitak iti igatang mo. Sige, dayta nga rod ti aramidak bakit. Sige nga rodan lakay. Babayan tani, ado pa'y ti aramidak. Agan-anad kayo dita, ha? Rina, mabali na buludok day ta laptop mo? Nyari na. Rex ko na mata. Si Kamot, bulod ka lang bulod. Kunak man no nagpagatang kan. Sige, Rex no Rex. Awan pa nga rod. Igatangan dak pa'y laang. Kunam ano pa ni Jay abroad ni mamim. Laptop lang. Di na ka pa'y may gatangan. Sige nga rod. Uraysan ko na buludan. Si kakit dimot. Sige, bulod mo. Umura ka man adagosan. Agyaman na ka. Nay, isublimot la adagos ha. Tausarag nga games. Imbagkan ka taos usaram laang dito ya pag games mo. Good. Isumat ti usar na dito. Siyak, usara ka pag research ko. Kan pangaramid ko iti project. Usarak mo ta. Nga mas ado ti panag-games ka. Sige nga rod. Panawan ka dito yan. Tamapanak ijay library. Sige. Agmalamlang kan ka day talaptap ko ha. Kasapulak day tayinton madamdama. O iho, apay, anya ti sapsapulem. Agbirbiro kak man iti laptop, sir. Uray jay second hand lang. Oh, apay pa'y laeng a second hand ti sapulem. Daytay baron Awan ti gatang ko, sir. Ay na, manong ko namlata ka din. Dito'y ti pangalalaan dagiti estudyante iti laptop. Ngamin, agpapautang kami. Mabalin ti utang? When anya ti kayat mo? Weekly? When no binulan atin nagam? Ay, kwa, damagak pa kin ni mamik. Engam, ayan na nga'y dagiti pagpilian. Ala, umay ka, tay pakitaken ka. Ay, sige man nga rod, taagpili akman. Arnel! Yuhu! Arnel! Nay, apay barok. Ay, barok wano balasang tiyawag ko kan ka. Nilulamit. Barok ka. Ayun kaya, ni Arnel ngay. Ay, adda dito'y unag. Agar aramid iti project na barok. Kasta, Lola. Kung amin, umay ko kumala ang laptop ko. Takasapula ko.
Bala, mabiit lang tay bagakan ko na. Sige, umay ka, umunag ka. Sanan, Lola? Umay ko lang nga lang dyan laptop ko. Sige nga raw, ibagakan ko na. Anyamot ng data boy. Jack pa'y nalpas ti project ko. Umay nan alalaan ti laptop na. Oh, ni mamin tumat nga main. Apay, saan da ka pa'y nga inggatangan ay apaw. Kitno iti pa'y lang ay pagbagak. Di nakmat igatangan. Ala, ingka ito tinday ta laptop di gayam mo. Taur-urayan nan. Sige Lola, mabitlaan tayof ko. Bayam, tadagdagag ni mamim nga igatangan na ka iti laptop mo. Pauna akpay kumalaang di laptop, sir. Mabalin lata. Dahito lang amin tinaipawit ni bakit ko kahit. No good payer ka. Mabalin kanto amangala iti uray cellphone. Ha? Mabalin ti kasta? Wan, mabalin. Agbalin kanto matan asukimi. Lola, adan laptop ko. Naragsakan, apaw. Win Lola, tasaan akon nga agbulod. Kababain nga may nubulod ka abulod, apaw. Win Lola, talaga na kababain. Manungay tinggatang yu iti daytaw eh. Hulugan na nang. Ikarigatan mi kini bakit ahulugan. Biswasi ka, Arnel. Itatadan laptop mo. Agadal ka na imbaga po. Win Lola. Ay, Daddy, agyaman na ka. Ta inyala andak kini mami iti laptop ko. Kumusta di laptop ni Arnel, lakay? Ay kat mayat matbakit. Maragsakan ni Arnel. Rinabay ag computer. Pasaray mapuyat pa'y Project na lang at ati ipuy-puyatan na. Ay kat dayta atisan ko nga mo. Kita amangan no ag Facebook matlaang ter-aramiden na, wano ag games. Ay kat bay Anyang nga ruti usar di laptop. No saan na nga usarin. Sa bagay, kanayon kun makatungtong itataddan laptop na. Ay, ko bakit? Uray siyak man mait. Igatangan nakman iti cellphone ko. May sakamot. Ano nga iti cellphone? Ay kat usarak Pangawag ko kan ka. Ay nalakay, awanen ati mabati iti sweldok. Amumot ngagbaybayad akpay laang iti utang ko. At dapay mo't dito usaram a cellphone mo. At daangam daanan. Kan may sabakit. Las tikwak pa yan tatno mausar. Alan, at dahulugan bakit? Sige matan Sige. Mangala ka nga rod iti hulugan. Ta ikarigatak abayadan. Hoy, Tumboy. Tay tagayam teraramidam dito suli. Di ka man natagari. Oh, games ka mo't kayam. Kunak man research ka. Agtal na ka. Ano kaya't mo di ag-games ka mo? Sige man. Kasla nagmayat tay ayamam Saan ka nga agtugaw dito'y abay ko Ni, tapaya saan? Siyempre, madlaw ni madam. Ige ka, umadayo ka. Dahito'y abran ti cellphone ti kapintasan ita. User-friendly. Kadagiti na asem nga games. Saan ka na isam nga game, sir? Hay na, numasursurom. Sigurado, ag-enjoy ka. Kasta ka di? Uwan dagiti na duma, kat kayat dati a games. Ngamin, at da kwarta amaalad Ha? Pudno ka di? Ay kadwan, bay Tano da ito'y abran ti hulugam. Suruan ka, no kasadno ti agay ayam. I-download ta, dagiti na duma-duma nga apps. Ay, apay nga hitawan batlaangan ni Arnel Filimaon. Aoy, kasarsarita ka Filimaon. Ha? Ne, adda ka di bagbagam, nanang? Ni Arnel kunak, awan pa ikat na irabiain. Awan pa'y aya. Ay naadinak pa'y masungbatan ng anasaya at tanakadumog kamutlatan. Ay, games nga road. Anya day ta games. Saan mo nga amo da ito'y nanang? Awan ti danum ngay numan.
Ala, ingkagsak daw. Madamdaman taon. Nay, apay ang madamdaman taon. Katawan inuman tayon. Ala, isardang mo pa'y dayta games, adayta, tayong kasumak daw. Adda ka matlagayam dito'y silid mau, apaw. Wan lola. Kunak no saan ka pa yan nagaway. Itay pa'y Addaak lang dito silid ko. Nay, anya ngay dayta raramidam. Agkong computer lola. Nalpas kamin anangan kini dadaim. Mapanda ka kumabiro ko nan. Nga madda ka matlagayam dito'y silid mau. Di ka lang nagtagtagarain. Saan ka kadian na tagari lola? Tama nga numaabakak dito ayamak. Anya, ay saus. Agpada kayon samutan kini dadaim. Puro gamester aramidan yaw. Hello. Nanang, ni Marit da itoy. Ay, marait. Apay ngay mawag ka, anak kao. Ayan dagiti agamak, nanang. Aw-awagak ni Arnel, ngam dinak matsungsongbatan. Sabado ita. Apay, napanagiskwela. Ay, naanak kao. At dayjay silid na. San arumrumwar. Ijay na ngagmalmalam tag-games. Anya, agkum computer games? Day takat tidakas na. Tayong gatangam iti laptop na. Kuna kun kat akastoy ti pagbanagan ti amin. Kat, nilakay ko ngay nanang. Napan nagpasada? Ay, aday jay salas. Nakailad mo't lang. Ag-games mag. May samot dayta. Jakla ko man inyal alaan iti baro a cellphone na. Nagrigatan amay baon ni Arnel. Saan nakadengdenggan. Tagayam, nukas tang ag-games. At dadakkel nga headset na. Kasanungay ang makaadal dayta. Sa balimot gaya munter aramidan na. Kanila kay mau. Saan nan sana masangot agpasada. Ad-adon ti oras na nga ag-games ang nakatugaw. Ngamjay agpasada. Sige nanang, kasaritak man dagita doa. Marurudak no kastadalaang. Arnel, papanam ngay. Nay, siga matgayam tumboy. Ay kat iti sa maruno a subject tayo Apay, saan ka kadinga umay? Kat no chemistry day jay. Nagboring day ta subject. Makapaturog. Sumurot ka kiti kanyak. Apay, sa dino ti papananta. Computer games Ha? Alaan ta dagiti laptop ta? Una. Oh my God. Ag-escape tamanan? Sumurot ka ano saan. Nagado reklamo. Ewan sige. Umaya kon. Urayan naklaang. Nasaya at asimangpot kan, Filimon. Mapan kay di iskwilaan da Arnel. Tada ka no PTA meeting ita amalam. Anya lagi din aya ni nanang. Apay asyak pa'y lang aya ti ibaon nyo. Da kayon ati mapan. Saan ka manen anapan idinapalabas? Contribution to mamilangin ti pagsasaritaan da. Anya contribution lang. Papaayaban da tinaganak ni Arnel. Sikan ananang, masadutak. Kahit anya ngay taramidam dito'y balay. Aginanaak met Agin na. Anya tinararamid mo. Ay, basta aginanaak. Ay, agpada kayon kin ni Arnel nga ag-games latan aramidan niyaw. Diyak amaw, numakapasa ni Arnel. Hello, nanang. Nakariing ka pa'y. Wow, maray tanak ko. Yak pa'y naturog. Tanas ka ngagsarita ta. Kumusta jay PTA meeting da Arnel, nanang? Kinasarita na, jay teacher na. Mas daw. No apay ka no anag nga ngato ti grades na iday. Ang umita, puro bagsakan. Anya, bagsak ko na yun, nanang. Wow, maray. Agkara-escape ka no nga main. Saan nangar-aramidan dagiti projects na. Itataad dan laptop na. Dinan maaramid dagiti projects na. Kuna jay teacher na, puro games ka no, aramidan da ngagbabarkada. Saan dan amayulaw ti agadal. Nadismaya ak, nanang.
Agpadadan nga agama. Ni Filimon, jailangan games ter aramiden na. No dilawag, bugkawan na. Anya, di dala mo ti ado arigat ko dito abroad. Kimutong akon, tapasaray jak mangmangan. Ayat ko laang amakatipid, tapno adda maipatulod ko akwarta kadakwada. Ay, kasi kamot anak ko. Amog, tirigat mo dita. Karnilapaw, klaba aman mo da ito uniform mo. Tanagsakit na ito'y bukot ko alaba-alaba. Arnail, dengdengan na ka day. Anya ka mat lola. Nakatagtagari ka. Agtal na ka man. Bugbugkawan na ka na apaw. Kat natulang ka mat kamay. Disturbo kay ti pa nag-games ko. Saan ka mo't akas ta iday? Nagtulnog kang ubing iday. Ita simadot kan. Sumungbat ka pa yan kanyak alulam. Dayta ka day tinasursurom iti kagagames mau. Padakkalin dagiti ubing nga tan disiplina kadagiti amin a banag ditoy abiyag nang rona ita apanawen. Bueno papagayam ditan din naggibusan ti mahisapay a pakasaritaan ditoy drama tayo. Gasap iti bihag. Insurat para iti script ni John M. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami itingkay Panang Tarabay.